Бу мандык аттақ айылғаны қарыстырға ыңырар ақсияны Алроса компания экологическа кейіне 2-10 сылтан терьер. Бу сыллар ұсталарғар сунтар элбе осколарғар сырттылар. Элгейге ақсияға биоғаноға кытынна. За это время мы посетили уже более 50 школ, сунтарских улусов, Верхневилюйской группы улусов. И в этом году впервые мы посетили школу Мирнинского района. Данная акция направлена на то, чтобы просветить детей поселений о проблемах экологии, как нужно бережно обращаться с природой. Был жархан, төбе жархан элгейн электрия сылжан ағыз уроктары ыттылар, айылғаны қарыстырға ыңырар солталақ ойулуктары көрдөділер, викторина терейділер. Что нельзя мусорить природу. И не надо некоторых видов транспорта распугивать и выкидывать из их места пробивания, потому что некоторые здесь помогают некоторым деревьям, которые дают воздух. Мантене осколарга у бор онна салгын биохимический анализтарын чинчерген Аллах пчелка у био-жогус лаборатория терилин туттардылар. Хаспидди өренәтчіге өйдөбүннүк беләхтәре түңәттиләр. Алросалар мандыккалаһыннар бияха иккис хырыта болла. Инниканан бу ого экологически өттүнен билите кеңиригер, айылга кытта алтыгыда үрдүрүгер наха көмөлөк жаһандыбын. Ага сураккенне бөлүөрүс кытылын комую терилинне бырагыллыбыт бөк араһын комуя сылжан оголор ырааһы тутуакка ден ыңыраллар. Биһиги айылга оголоробут. Тага хыджаман. Айылганы харасан. Осколага мультикинин көрдөбүт сахалы чөбай. Онна бу билигин ишөй байтык комуя жабыт. Өрүс аттын. Айылғаны нақырсақ қанада бос төкілелер, ең бағыты хыталар, арғыттар болланы тоқтыдан дөбеккірі бұтылқылары ең бірағатталы аджыта хыджалар. Оны бейгі қамуя хыджауыд бақтырын, айылғаны қарыстары. Жабы көрдік ағаяқ минуты егер, оғалар, учуталар, оны халаячы боланlar бір прицебы толырық сон кебестілер. Жабы көрдік акция көмөтінен бейгі оғалар бұт айылғаны қарыстырға үйренелер. Тускуана Горохова Кабельянова, Сунтарлуын, Элгейн Хелеге.